ijuru ryo turibona umunsi wa mbere. We get heaven once we receive Jesus. Umunsi wizeye Kristo nk'umucunguzi n'umwami. The day you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, ijuru ni iwanyu. Heaven became your home. Nta nubwo ijuru rikorerwa. You can't work for heaven. Ntabwo ijuru risengerwa. You can't pray for heaven. Abigishwa baravuga ngo Imana yamushyizeho umwuka. The disciples said the Holy Spirit was upon God, Jesus, ngo kugira ngo amareho imirimo ya Satani yose. So that he can do away with all the works of the enemy. Kubera iki? Why? Njya numva abantu bavuga People normally say ngo nitugera mu ijuru that when we get into heaven, ngo hari abantu bamwe, there are some people, hari abantu rero batubeshya ngo bagezeyo. some people lie to us that they have been to heaven. ngo babona abantu bamwe batuye mu nzu z'ibyatsi. Namaze igihe kirekire mbaza niko niki cyabaye muri dini. I was always asking myself what happened in nza kubisobanukirwa ngeze mu gice cya gatandatu. Nakirijwe nuzuye umushari ubaho wose ubaho. I was born again. I was a bitter person when I got born again. Kuva ndi umwana ndi umushari gusa. Hari abantu babwiriza kandi bashaririye. There are people who preach over bitterness. Hari abantu basenga kandi bashaririye. People pray over bitterness. Hari abantu bahimba indirimbo nziza kandi bashaririye. Hari igihe ukura usharirirwa n'ubuzima. You grew up in a bitter situation in life. Mfite imyaka 5 bica data. Yaramubajije ngo Adamu. I said, Adam, ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Who told you you're naked? Maria. Mary? Ninde wakubwiye ko ufite ikibengero? Who told you you're not attractive? Yohana. John. Ninde wakubwiye yuko uri umuswa? Who told you you are ignorant? Paul. Tom. Paul. Ninde wakubwiye ko uri imbwa? Who told you you're nothing? Umwana aherutse kumbwira ati ndagira ngo usengere. Somebody came to me and asked to pray for them. Ati ngira ikibengero. He said, I am unattractive. I am unattractive. Ndamubwira ni mwana w'umukobwa. So I said, young lady, jewe nkureba imbere yanjye. When I look at you before me, without any lust, nta buhehesi burimo. Without lust, intambara mu rugo. Now there was a battle in the conflict in the house. Ntabwo ari jewe. It wasn't me. Nuriya mugore. It was her. Urumva hajemo geographical distance. Nta nubwo ari n'uyu mugore turi kumwe. Oya nuriya mugore uriye. Not even this one, but that one. Kandi niwe wamuzanye. And you brought this wife to me. Hano hari abanyamakosa babiri. So we have two people who made a mistake. Hari uyu mugore. There's this woman. Hari nawe wamuzanye. And there's you who brought this woman to me. Umuntu utaza akagatoki. There's somebody who has been pointing at somebody. Ubwo ni umuseribateri. Somebody. Balance life. Enjoy everyday life. Bishop anyandikira yambwiye ngo nzigishe kuri a community transformative church. Itorero rihindura aho rikorera. He had told me to teach on how the church can transform our societies. Biraza kungora kubyigisha kuko niyo teze yanjye ya doctora. That was my thesis was based on that for my doctorate. Kuko maze imyaka ndwana n'ikibazo kimwe bambajije muri 1994. I've been struggling with the question that was set before me in 1994. Muri 1994 tuvuye muri genocide. In 1994, after the genocide against the Tutsi, twageze deba n'abanyamakuru. We had a debate with the journalists. Baravuga ati byere byose imwe muri institution zigomba gushyirwa muri puberi n'itorero ririmo. So they said one of the institutions to be dumped or to be neglected in this church, in this country, was including the church. Ati kuko kubona igihugu kirimo abakristo 90%. But having a country with over 90% Christians, hanyuma abantu bakicirwa mu nsengero no mu kiliziya, and people are killed in the churches, ndetse n'abapadiri n'abapastori n'ababishops bakabigiramo uruhare. Priests and pastors participated in the genocide. Byagaragaje ko ubukristo bwo mu Rwanda bwari fake. That was fake Christianity in Rwanda. So badushakira yindi dini ariko bwo buve mu. So get us another religion and put out Christianity. Turakomeza dukora debate. So we had that debate. Yaza ndavuga ntariko mu Rwanda ibintu byose kugira ngo genocide ibeho. So I said for the genocide against the Tutsi to happen in Rwanda, institution zose zari za failinze. All the institutions in this country had failed. Guverinoma yagombaga kuyobora igihugu niyo yateguye genocide.
The government that is the one that participated in the genocide and organized the genocide. abasirikare bagombaga kurwanirira abaturage bo n'abapolisi bakabarindira umutekano nibo bashyigikiye abica. The soldiers who were supposed to fight for the citizens and the police people to protect them, they were the ones who participated in the genocide. niba mugiye gukuraho itorero kubera yuko ryafeirinze nimukureho n'ibindi kuko nabyo byarafeirinze. So if you're going to remove the church because it failed, you have to remove the other institutions as well. baravuga ngo ibi ngibi byo ngo byarivuguruye. They said, oh, these ones, they have refurbished and renovated themselves. ndavuga ari natwe twarivuguruye. I told them we have replenished ourselves as well. iyo leadership yakoze ibyo ngibyo irafunze twebwe turi bashya. So the leadership that did that is closed now. We have new leadership in Christianity. kandi buriya church ni igihanda nituyibyutsa muzabona ibitangaza izakora. I told them Christianity is a monster. If we wake it up, you'll see what will happen. kubera ko ikiganiro cyari kirimo kurangira. Because we are ending this debate. umunyamakuru aravuga ngo sawa. So they said, okay, it's all right. ngo nimugende mukangura icyo gihanda cyanyu mu They say, you go wake up that giant. noneho nawe ariko ubu simbeshya abantu. So I went back and thought, am I not lying to people? hari umunsi itorero rizahaguruka rikereka igihugu ko rishobora guhindura ubuzima n'imibereho. Is there a time when the church will be able to change people's lives? n'uno munsi ndacyabitegereje. Even today I'm still waiting for it. kubera ko buri ikibazo gikomeye dufite. Because the biggest problem we have, itorero Yesu yasize mu isi, the church Christ left in the world, ntabwo ari ryo twebwe twaremye. is not the church that we have planted. kuko twe twaremye itorero rijyana abantu mu ijuru. We have created a church that's taking people to heaven. kandi Yesu yaratubwiye kurema itorero rihindura ubuzima ku isi. Yet Jesus asked us to plant a church that transforms people's lives. nimusoma kiriya gice cya 5 Yesu yahereyeho yigisha. When you read chapter 5, you'll see where Jesus started teaching. inyigisho ze zose zari zo guhindura ubuzima bwa hano ku isi. All his teaching was based on transforming people here on earth. ariko uzabona abakristo benshi, But you will see most Christians, uzumva tunabiririmba and you will sing it in our songs, ngo niyo ibindi byose wabireka mana that if God leave everything else ukazampa ijuru. and give me heaven. ahubwo ntoya I said, no, iyo ni wrong theology. that's a wrong theology. ijuru ryo turibona umunsi wa mbere. We get heaven once we receive Jesus. uwo munsi wizeye Kristo nk'umucunguzi n'umwami, The day you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, ijuru ni iwanyu. heaven became your home. nta n'ubwo ijuru rikorerwa, You can't work for heaven. ntabwo ijuru risengerwa. You can't pray for heaven. ijuru riza mu ipaki y'agakiza. Heaven is brought to you as a package, part of salvation. sindabona umwana uhendahenda se I've never seen a child beseeching his parents ngo papa that, Father, ngo wenda kunyishyurira minerval uzabireke, please leave paying for my tuition, ngo ariko ujye unyemerera ntahe mu rugo. but allow me to come back home. umubyeyi yavuga ati se uyu mwana yafashwe n'ayahe The madayimoni? father will be wondering what's happening with this child. uyu ni umwana wanjye, This is my own child. iyi nzu ni iye, This house belongs to them. ninanapfa niwe nzayisigira. Even if I die now, it's their house. natwe nuko bimeze. That's what happens with us. ijuru ni iwacu, Our heaven is our home. ntabwo ari ngombwa kurisengera. We don't pray for heaven. wa munsi wakiriye Kristo nk'umucunguzi The n'umwami, day you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, mu ijuru ni iwacu. heaven is your home. ahubwo twebwe But us, turi abantu bafite mission we are people with the mission yo kuba umubiri wa Kristo hano ku isi. to be the body of Christ on earth. noneho ibyo Yesu yakoraga And what Jesus did, tukabikora. we do. niyo mpamvu That's yigisha why yarababwiye ngo muri umunyu w'isi, he said you are the salt of the world. mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? If the salt loses its flavor, what will salten it ntacyo again? uzaba ukimaze keretse kujugunywa hanze It abantu will be bakawukana. useless and it will be cast out. muri umucyo w'isi, You are the salt, the light of the world. umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha A kwihisha. city built on a hill.
nta bakongeza itabaza ngo baritwikirize intonga, Nobody can light up a candle and put it under something. ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo gikamurikira Yet abari they mu nzu put bose. it on a lampstand and it lights for everybody in the house. Then theme y'igiterane aba ari ku mucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu, So may your light shine bright to every people. kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, When they see your good works, bahere ko bahimbaza Ise wo mu ijuru. they will glorify your Father in heaven. Iki nicyo kintu tugomba gutekerezaho cyane. This is what we should be Amaze meditating kuvuga on. ibi ngibi, After he said that, yigisha abigishwa be, he taught his disciples, arabwira ngo nimusenga, when you pray, bivuga ngo data wa twese say, Father in heaven, uri mu ijuru, Father in heaven, izina ryawe ryubahwe. your name, hallowed be thy name. Haleluya. Hallelujah. Ariko agakomeza avuga ngo ubwami bwawe buze. But he said, let your kingdom come. Itorero ry'Imana, The church of God, we are a kingdom church. we are a kingdom church. Turi itorero ry'ubwami bw'Imana. We are a kingdom church. Mu yandi magambo, In other words, iyo duteranye, when we congregate, ubwami bw'Imana buba bwamanukiye ku isi. the kingdom of heaven is here on earth. Niyo mpamvu hamwe na hamwe batwita ngo turi abambasaderi ba Kristo. That's why in some passages they call us the ambassadors of Christ. Ubundi abantu bafite ikibazo cy'ijuru Normally people who have issues with heaven, bagombye kuza kutureba, they should come to us tukabaha vizi bajyana mu ijuru, and we give them visas to go to heaven. agakiza bakatuboneraho. They should receive salvation through us. Ariko iyo igihugu gikize, But when a country is progressing, gikize, wealthy, when the country is wealthy, ibindi bihugu bikennye other poor countries, biza kugishakiraho ubufasha, they go to seek support from the wealthy countries. kandi twe duhagarariye ubwami bukomeye kuruta ubwami bwose. Yet we are representing a country that is above all Abantu countries. rero bagombye kuza kudushakiraho People ubufasha. should come to seek support from us. Buriya niyo mpamvu Yesu ubwo yagendaga ku isi, That's why when Jesus was walking the earth, iyo abantu babaga bashonje, when people were hungry, yarabwira ati mubwire abantu bicare, he would tell them to sit down. bagiye kubona ubwami bw'Imana. They are going to see the kingdom of God. Ati ariko mufite iki? But he would ask them, what do you have? Ati dufite amafi 2 n'imigati 5. We have 2 fish and 5 loaves. Ati mu bwami bw'Imana, He would say that in my kingdom, in God's kingdom, ubwami bwacu buratubura, our kingdom multiplies. multiplies. Mubabwire bicare. Tell them to sit. Areba hejuru, And then he looked up. data ndagushimira God, I thank you. yuko uhora unyumva, You always hear me. reka babone ubwami bwawe. Let them see your kingdom. Abantu barariye, People ate, barahaga, were satisfied. basagura ibitebo 12. There were leftovers of 12 baskets. Njya ntekereza, Sometimes I think nkavuga nti umumama wari wohereje uriya mwana the woman who had sent that child, agomba kuba yaravutse umva peti, he said, young boy, nubona uriya mugabo agiye, when you see that man gone, ujye umbwira nkuhe impamba tell me to give you a basket y'amafi 2 n'imigati 5. of 2 fish and 5 loaves. Nugaruka When you come back, uzane igitebo cyuzuye amafi n'imigati. come back with a basket full of fish and bread. We are going to do business with that man. Tugiye gukorana ubucuruzi n'uyu mugabo. Uzajya umukurikira, You follow him. nugaruka When you come back, uzi ibiseke byuzuye amafi you n'imigati. come with baskets full of fish and loaves. Uriya mwana niwe yari yatanze imigati 5 n'amafi 2, If this young boy had given 2 fish and 5 loaves, bakabona ibitebo 10 na bingahe, and they got over 12 leftovers, ugomba kuba warabwiye bati peti, so they said, young iyi boy, migati yasagutse so the leftovers n'aya mafi, of fish and loaves, twari igitebo cyuzuye, go take the full basket, kuko wahuye n'ubwami bw'Imana. because you come into contact with the kingdom of God. Haleluya. Hallelujah. Ariko ikibazo dufite, But the question is kuzumva icyo bivuga to understand the meaning, kuba umunyu w'isi, to be the salt of the world, kuba umucyo w'isi. to be the light of the world. Reka tubyinjiremo gato. Let's go into detail. Nimureba muri Bibiliya, When you go into the Bible, iyo bavuga Yesu, when they are talking about Jesus, abigishwa baravuga ngo Imana yamushyizeho umwuka.
The disciples said the Holy Spirit was upon God, ngo Jesus, kugira ngo amareho imirimo ya satani yose. so that he can do away with all the works of the enemy. Kubera iki? Why? Buri icyo Yesu yaje gukora, What Jesus came to do, yaje kutugarurira ibyo Adamu yari yangije. he came to give us back what Adam had given out. Niyo mpamvu bamwita Adamu wa kabiri. That's why they call him the second Adam. Buriya Adamu adakora icyaha, If Adam didn't sin, abantu bajya bibeshya people sometimes confuse and ngo mistake it, isi yari gukomeza ikaba umurima wa Edeni. that the world will continue to be the Garden of Eden. No, No. isi yari kwevuriwa The world would evolve ikava mu murima from the garden ikajya mu mujyi, to a city. kuko tubona Edeni mu bice bibiri bya mbere by'itangiriro. Because we see Eden in Genesis chapter 2. Ariko iyo Yesu agaruye ubwami bw'Imana ku isi, But when Christ brings back the kingdom of God on earth, ntabwo abugarura muri Edeni, he doesn't bring it back in Eden. abugarura muri Yerusalemu He nshya, brings it to his own Jerusalem. umudugudu ufite imihanda y'izahabu, A city with roads, streets of gold. umudugudu aho buri muntu wese afitemo apartment ye. A city where everybody has a house. Njya numva abantu bavuga People normally say ngo nitugera mu ijuru that when we get into heaven, ngo hari abantu bamwe, there are some people rero batubeshya ngo bagezeyo, Some people lie to us that they have been to ngo heaven. babona abantu bamwe batuye mu nzu z'ibyatsi, There's some people, when you go to heaven, there are those who are living in thatched houses, ngo inzu zidafite n'amashanyarazi, houses without electricity, ngo ku mihanda ifite ibitaka, dusty roads, ngo abandi batuye mu makadasitire, and others are living in flats, ngo bafite n'ibizu binini. having big mansions. Abana bashobora kuba baranyuze i Bujumbura Maybe cyangwa they ahandi. went to Gucumura. Kuko no mu Rwanda inzu z'ibyatsi ntizicyaha. Because even in Rwanda, we don't have thatched houses. Yohana abona Yerusalemu nshya, When John was seeing the New Jerusalem, nta muhanda w'ibitaka he yabonye, didn't see any muddy road. nta karitsiye y'abakene yabonye, There was no poor Nta village nzu neighborhood for the z'ibyatsi poor people. yabonyeyo. There were no grass-thatched houses. kuko uzemererwa kwinjira muri Yerusalemu Because whoever will go into New Jerusalem azabaho nk'umuturage w'ijuru wese. will be a citizen of heaven. Uko bizasumbana n'uko bizareshya Well, the inequalities that will be there, ntubimbaze. don't ask me. Icyo nzi ni kimwe, One thing I know, wenda igihe bazampa umweyo njye nkubura imihanda yawo, let him give me a broom to sweep the golden streets. nta mukungugu uzaba uhari. There will be no dust in heaven. Ibyo bintu ngo iyo ni imitekerereze yo ku isi. Those are mindsets of the people here. Ngo hari abantu ngo batabibye mu bwami There bw'Imana, are people who didn't sow in the kingdom of God. ngo bagezeyo baba mu nzu z'ibyatsi. So when they got into heaven, they went into grass-thatched houses. Okay, niba ushaka kwigisha abantu gutanga mu bwami So bw'Imana, if you want to teach people to give into the kingdom of God, byigishe utabeshyera Imana. teach without lying about God. Ntabwo Imana izigera yubaka Yerusalemu nshya ngo ishyiremo inzu z'ibyatsi. God will not build a new Jerusalem and then include or put grass-thatched houses. Ngo ishyiremo imihanda irimo ibyondo abandi batuye mu mihanda y'izahabu. Put roads, dusty roads when others are enjoying golden streets. Iyo ni imitekerereze yo ku isi. That's the mindset of the people Icyo here. nabwiraga ariko si icyo. So that's not my point. Yesu yaje kutwereka Adamu macuwa uko yagombaga kumera. Jesus came to show us the mature Adam. Utegeka ibintu byose bikamwumvira. He commands all things and they submit. Hari ikintu Imana yari yabwiye Adamu God had told atumviye. Adam, Yaramubwiye ngo wimenyereze ibiri muri iyi ngobyi, he told, get acquainted with everything in this garden. ubitegeke, Command them. including himself. Nawe Teach arimo. them. Yagombaga kwimenyereza, He had to acquaint himself akamenya kwitegeka ubwe, and command himself also akamenya gutegeka n'ibindi byose to bihari, control everything in the garden. ibyo mu mubiri n'ibyo mu mwuka. Manage spiritual things and physical things. Njya mbwira abantu, I'll normally tell people, buriya muri Edeni in Eden, mikorobe zari zihari, there were Microbe. infections. virusi zari zihari, Viruses were there, ariko ntabwo zaryaga umuntu but they were not cancerous or they were not dangerous kubera ko yarabitegekaga, because they were under his control and management. bikamwumvira. He commanded them and they. Ariko umunsi yavanyemo Okay. uniform ye yo kumvira Imana, But the day he put off his garment of honoring God,
reka mbafashe kubyumva neza. Let me help you to understand it. Ubu nambaye gutya If I put on like this, nkigira umupolisi, and I'm a policeman, wenda kubera ko abantu benshi baranzi nka pastor, so of course many people know me as a pastor. bambonye mpagaze mu muhanda ndimo guhagarika imodoka, But if they saw me on the streets stopping the cars, ariko pastor byamugendekeye bite? they would question them, wonder what was happening with me. Yabaye umupolisi ati, How did he come to be a policeman? habaye ikibazo kingana iki ku buryo pastor yigira umupolisi? What problem is it that the pastor is now a policeman? Bamwe bazahagarara mbaze pastor byagenze bite, Some people would stop me and ask what is wrong with me. ariko bagasuzuguro But those who have pride in them, bazanyuraho bigendere. they go pass by me. What is this guy doing? Uyu muntu ari mu biki? Nta uniform y'abapolisi afite, He doesn't have a police uniform. turamuzi si umupolisi, We know him, he's not a policeman. nta authority afite yo kumuhagarika. He doesn't have an authority to stop us. Umunsi Adamu yakuyemo uniform y'ubutware bwe, The moment Adam put off the garment of his agakora authority, icyaha asuzuguye nyiri he committed a sin, disobeying his creator. yatakatiye. He lost his authority. Ibisigaye byose biramwubahuka. Everything else disobeyed him. Icyatumaga tukumvira Yes, the creation said that the reason we are obeying you n'ubwiza bw'Imana is twakubonaga. because of the glory of God that was upon your life. Buri ikintu abantu batazi, What people don't know, namaze igihe kirekire mbaza ariko niki cyabaye muri Edeni. I was always asking myself what happened in Nza Eden. kubisobanukirwa ngeze mu gice cya 6. I later learned what happened in chapter 6. Imana yavuga ngo umwuka wanjye ntazahora akirana n'aba bantu. The Bible says my spirit will not resist with people anymore. Iyo Imana igukuyeho umwuka wayo, When the Lord takes away his Holy Spirit, imbaraga zayo ziragenda. his power goes with him. Ushobora kwiterera hejuru You can jump nka Samusoni like Samson, ukagira ngo Abafilisitiya baragutinya, and you think the Philistines will fear you, bakagukuramo amaso and they pluck your eyes out kuko za mbaraga zagiye. because the power has lifted. Adamu nicyo cyamubayeho. That's what happened to Adam. Umunsi yakoze disobedience, The day he disobeyed God agahitamo kuba independent, and chose to be independent from God, Imana yahamagaye umwuka muvaho. God called up his Holy Spirit. Havuyemo ingaruka zigera kuri 5. So 5 outcomes. Nicyo mbabwira ngo itorero kugira ngo rizasubize ibintu mu buryo. So that's why I'm telling you, for the church to bring back what Adam lost. Yesu yaravuze ngo ndi umucyo w'isi. Jesus said, I am the light of the world. Ahandi aratubwira ngo natwe turi umucyo w'isi. And he calls us the light of the world. Ariko kugira ngo twe tumurike, But for us to light the world, tumeze nk'aya mashanyarazi, we are like this electricity. tugomba kuba ducometse muri We source need to be plugged in the source of power. of power. Iyo twicomokoye muri Yesu, If we unplug ourselves from Christ, nta mbaraga dusigarana. we have no power left. Ariko iyo ducometse muri But Yesu, when we plug into Christ, turongera tukamurika. we light once again. Itorero ryatangiye gutakaza imbaraga The church started losing power umunsi ryatangiye gushyira imihango mbere y'imbaraga za Yesu. the moment it started putting rituals more than the power of Umunsi Jesus. ryatangiye kumvira abantu kuruta uko ryumvira Imana. The moment it started honoring people's opinion than God's Kuko voice. Adamu na Eva Adam and Eve, bamaze gukora icyaha, after they sinned, icya mbere bakoze, first thing they did, bumvise imirindi y'Imana muri Edeni. they heard God walking in the garden. Aho kugira ngo begere Imana, Instead of drawing closer to God, barahunga bajya kwihisha. they fled and went to hide. Aho niho abantu benshi bari. That's where many people are. Abantu benshi bafite idini idafite Imana. Many people have a religion without God. Uriya mushiki wacu watanze ubuhamya, Our sister has just given us a testimony. that's a good example. Ni urugero rwiza. Yamaze imyaka myinshi ari mu itorero. For many years she was in a church religion. Niki cyatumye itorero rimubihira? What made her not feel the church? Yabanaga n'itorero, She was with the church. yabanaga n'abantu, She was staying with people. akabona abantu She would see people, adafite Yesu. but who didn't have Christ. Mbabwije ukuri, I can assure you, nge niyo wazana itorero ririmo abapagani buzuyemo gusa, if you could give me a church full of heathens, ntabwo nasohokamo. I can't go out of that Niyo church. wampa itorero rinyanga, Even if you gave me a church that hates me so much, nzaba
navuga ni na Yesu baramwanze I ntiyavuga would say the people also hated Jesus. kubera ko iyo ucometse muri Yesu Because when you plugged into Christ, nta gishobora kuzimya umucyo wawe. there's nothing that can put off your energy. Iyo ucometse muri Yesu When you're plugged into nta Christ, gishobora kuzamura umushari muri wowe. nothing can bring bitterness out of you. Ariko abantu benshi But many people, namwe muvuga ngo haleluya, and namwe muvuga ngo amen, umuntu agira gutya yagutuka. even us who are shouting amen, when somebody Insults insults you, uti mbivuyemo. you say, I am done with this. None se ni Yesu wagututse? Has Jesus insulted you? Umuntu yaguhemukira If somebody ngo sinzasubira gusenga. disappoints you, you say, I will never go back to church. None se ni Yesu waguhemukiye? Has Jesus disappointed you? Yewe ndakubwira ngo I'm telling you, niyo wanzanira abahemu even if you brought me Guhera- very difficult people, guhera kuri pastor kugeza ku mwana wo muri right Sunday from the school pastor to the Sunday school child, bakampemukira, and they disappoint me, navuga nabwo ngiye kongera umuriro. I would say I'm accelerating the Aba bantu momentum. bakeneye ubutumwa, I will preach the gospel. aba bantu bakeneye kumenya Yesu. These people need to know Jesus. Ariko abantu benshi But most people bari muri church. are in the church. Mpora nsaba abakristo imbabazi, I always ask for forgiveness from Christians. mujye mutubabarira. Please forgive us. Twabashyize mu madini, We put you into religion ntitwabashyira muri Yesu. and we didn't put you in Jesus. Kuko iyo uri muri Yesu, Because if you are in Christ, Yesu yavuze ngo muri umucyo w'isi, Jesus said you are the light of the muri world. umunyu w'isi. You are the salt of the world. Iyi si yacu irabiha. This world is bitter and Iyo sour. uyicomokoye mu mana, So if you unplug yourself from God, umuzi wo gusharira uhita uza. your bitterness develops in you. Iyi si yuzuye inzangano, This world is full of hatred and enmity. iyi si yuzuye ubuhemu, This world is full of perversion. iyi si yuzuye abantu bakomeretse. This world is full of people who are heartbroken. Ariko ibikomere byabo barabigenda, But they walk with their wounds. cyane cyane mu bihugu nk'ibi byacu. Especially in a country like ours. Ugiye muri Kongo, When you go to Congo, ugiye mu Burundi, go to Burundi, ugiye mu Rwanda, come to Rwanda. abantu ni amakajoriti y'amateka. People are casualties of history. Ibikomere gusa, They're full of wounds. kandi twarabibitse, And we've covered those wounds. turabinasinga, turabibyinirira, We nurse them. tubishakira ibisobanuro byiza, We try to get explanations and reason for those tubihinduramo wounds. politike ndetse z'ibihugu. We try to even attribute it to the politics of the No, we country. transform them into politics. Abantu ntibabone yuko turimo kuba umushari. Noneho Yesu akavuga ngo niba umunyu wakayutse. So the Bible says that if the salt loses its flavor, Hari igihe njya mbona abapasitori bamwe sometimes I see pastors bari kuri za YouTube bavuga, on YouTube. abana ariko uyu muntu umunyu urimo uraba muke. So I say this person's salt is becoming less and less every Uyu day. muntu umunyu urimo urakayuka. Their saltness is becoming less. Uyu muntu umucyo urimo uragenda Their light is dimming. uzimata. Their light is dimming. Kuko twebwe mu gihe cy'umwijima, Because us during the time of darkness, we come out strongly as light. tuza nk'abanyembaraga b'umucyo. Niba abantu barimo kubiba inzangano, If people are sowing enmity and hatred, turavuga ngo ya ibi bizadusenyera. we say, no, this will destroy us. Yewe nibuka kera I remember some long time ago, maze gukizwa, after I was born again. nakirijwe nuzuye umushari ubaho wose ubaho. I was born again, I was a bitter person when I got born again. Kuva ndi umwana ndya umushari gusa. Ever since I was a child, I was full of bitterness. Kera abanyarwanda bajyaga bakora icyo bitaga ngo ni ugucana uruti. I think it's going to be difficult for you to interpret. Noneho umuntu wacanaga uruti yabaga arangije niwo mudari wa nyuma batangaga mu basirikare. It was the last medal they gave to soldiers, gucana uruti. How did they do it? Kugira ngo berekane yuko ubuzima bwo kurwana bwamushaririye. So for them to demonstrate how bitter the experience was in the army, Yafataga icumu rye they would get the spear akarishyira mu muriro, and put it in the fire, through the fire. hanyuma akivuga And then they would praise themselves. akavuga abanzi yishe, He would praise how many enemies he had killed. bakamuha umutanga urasharira cyane, They would give him bitter herb. akarumaho, And then they would take it.
akongera akivuga And then they would praise themselves again. bakamuha umutanga And they give them that Akarumaho. bitter herb. And then they would do the kugeza same. ku mwanzi wa 21 Until the 21st enemy. icumu ryose akarimariramo So the whole spear would go through the fire. n'umutanga akaba awumaze. And that bitter herb he had finished by now. aravuga ati ntuzongera kurya imitanga. So from that time we never partake of this bitter herb. kuki bamuhaga uwo mutanga? Why were they given that bitter? nuko nubwo yabaga bamugaragaza nk'intwari So they were demonstrating his bravery. yabaga yarashaririwe n'urugamba. Because he was a bitter man who has gone through war. mu buzima bwacu rero So in our daily life, hari igihe ukura usharirirwa n'ubuzima. you grew up in a bitter situation in life. mfite imyaka 5 bica data. when I was 5 they killed my dad. When I was 5 years, they killed my father. mfite 15 batwirukanye mu ishuri. When I was 15 years old, they chased out of school. mfite 25 banyirukanye mu kazi. 25 years, I was just out of my job. urumva buri myaka 10 nabaga mfite umutanga narumaga ukansharirira. Every 10-year interval, I had bitterness I was partaking. So I was bitter throughout, in and out. nari nshaririye imbere n'inyuma. I was bitter inside out. noneho Yesu aza mu buzima bwanjye. So Jesus came into my life. ndakizwa. I got born again. ntangira kubwiriza. I started preaching the gospel. ariko nshaririye. But I was bitter deep down in me. akabwo ndeba abantu ndimo kubwiriza. So sometimes I would look at people I'm preaching to. ndababwiriza mujye mu ijuru. I'm preaching to you to go to heaven, not in me. but not me. hari abantu babwiriza kandi bashaririye. There are people who preach over bitterness. hari abantu basenga kandi bashaririye. People pray over bitterness. hari abantu bahimba indirimbo nziza kandi bashaririye. They do bring us, they have songs, they inspire songs, but they have bitterness in them. uwo munyu ntuzakugeza kure. That salt will not take you far. ariko Yesu aravuga ngo twe turi umunyu w'isi. But Jesus insists we are the salt of the world. arabanza agafata uwo mushara akawugukuramo. He takes out that bitterness out kuko of you. umunsi umwe nahagaze munsi y'umusaraba. Because one day I stood under the cross. mbona Yesu abambye ku musaraba. I saw Jesus on the cross. mbona arimo gusengera abantu bamumanitse ku musaraba. I saw Jesus praying over people who had raised him on the cross. naramubwira nti Yesu ntabwo ibyo wabikora. I said, Jesus, you can't do that. ariko umwuka akambwira ati But yarabikoze. the Holy Spirit convinced me that Jesus did it. nasubira gusoma nkasanga yarabikoze. But when I read the Bible, I was convinced Jesus did nasubira mu it. nyigisho kandi nkasanga ambwira ngo nawe ugomba kubikora. When I go into teaching, the Spirit will tell me you have to do it. hanyuma nza kwiyemeza nanjye ndabikora. Then I purpose to do it in. imishari yose nyikuramo. I took bitterness out of my life. kandi mera nk'uwo wacanye uruti. And then I was like that man who was lighting the arrow, burning his spear. ndavuga nti burning the spear. iyi mishari sinzongera kwirya. I said I will never partake of this iyi bitterness. mishari y'amacakubiri This bitterness of divisionism. ntimuzayimpamagaremo. Please don't call me again this bitterness. kuko jyewe hari icyo Yesu yakoze muri jyewe. Because Jesus has done something in my life. kubera umusaraba. Because of the cross. ngomba kuba umunyu w'isi. I have to be the salt of the world. kandi kugira ngo ube umunyu w'isi Now to be the salt of the world, agomba kubanza akagukamuramo imishari he yawe. has to take away that bitterness. hari abicaye mu mishari y'amateka. People are sitting in the bitterness of history. twiciwe abantu turashaririye. People whose people were killed are bitter at heart. hari abantu bicaye mu mishari y'amateka. People are sitting in the bitterness of history. bahemukiwe n'ababyeyi. People who were disappointed by their bahemukiwe parents, n'abavandimwe. but their relatives, bahemukiwe n'abagore. but their spouses, bahemukiwe n'abagabo. but their husbands. waba umunyu ute kandi nawe ushaririye. How can you be a salt when you are bitter inside? ariko iyo wegereye Yesu, But when you draw closer to iyo Christ wongeye ugacomeka muri Yesu. and you plug into Christ, Yesu yigeze kubwira abigishwa be, Jesus once told his ariko disciples yabwiraga n'abandi bose bari kumwe nabo, and everybody who was with them ngo umuntu nagira inyota that if somebody is thirsty, aza aho ndi come to me acomeke. and plug in acomekemo tuyoye. and plug and to partake of the water. kuko unyizera wese Because whoever believes in me, imigezi y'amazi y'ubugingo the streams of living waters izatemba iva muri we. will flow out of their bellies. abantu benshi iyo bumvise ayo magambo So when people hear such stories, ntabwo bajya bayahuza n'icyo Yesu yashakaga. they don't reconcile with what Jesus was saying. ucomeka muri Yesu,
You plug into Jesus, imigezi y'amazi y'ubugingo, the streams of living waters, umwuka wera akaza, the Holy Spirit comes, ukagendera mu mbuto and you z'umwuka. walk in the fruits of Nicyo the kidutera Spirit. kuryoha, That's what brings that savory, amahoro, peace, ibyishimo, joy, urukundo, love, kwihangana, patience, ingeso nziza, goodness, kugira neza, kindness, kugwa neza, long suffering, gukiranuka, and righteousness, kwirinda self control. self-control. Ibyo ngibyo bitugwiriyemo, So when we get into such things, ngo bituma tutaba abanyabute cyangwa ingumba muri Kristo Yesu. when they increase in our lives, we become Christians. Bivuga ngo iki? Meaning, Turaryoha we become savory kuko turi abantu bakunda, because we love. tukaryoha We are kuko savory turi abantu bafite amahoro, because we are people of peace. tukaryoha We are kuko savory turi abantu bishimye, because we are people of joy. tukaryoha We are kuko turi abantu savory bihangana, because we are patient people. tukaryoha We are kuko savory turi abantu birinda, because we have tukaryoha self-control. We are kuko turi abantu savory bakiranuka, because we are abantu righteous bavuga people. ngo wabanye wabana n'abariya So people would admire to be with us kuko turi uburyohe bw'isi. because we're the savory of the world. Ariko ku rundi ruhande, But the other side, iyo umwuka yaje when the Holy Spirit descends, duhinduka umucyo. we become the light of the world. Buriya rero iyo umucyo waje, When the light comes, umwijima urahunga. darkness flees. Imbaraga z'umwuka, The power of the Holy turi Spirit. umunyu w'isi. We are the salt of the world. Aha rero niho twongera kubona Yesu, Now this is where we see Jesus once again. kubera ko buriya igihe Adamu yakoraga icyaha When Adam sinned, yishe ibintu bigera kuri 6, niko nari nababwiye. He killed 6 things. he killed 6 things. Icya mbere, icyaha cyishe imibanire yacu n'Imana. Sin killed our relationship with God. Sin killed our relationship with God. Ariko kirangije cyica n'imibanire yanjye nanjye ubwanjye. But again, it destroyed my relations with Kuko God. Adamu yarirebye. Adam. Yes. Yarirebye. He looked at himself. Adam looked at himself Arisuzugura. and he despised himself. Ariyanga. He hated himself. Abona yambaye ubusa. He was naked. Abona agayitse. He saw he was despised. Abantu benshi ntaho baba. That's where many people fall. Yireba mu ndorerwamo. They look at themselves through the mirror. Akabona ngo afite ikibengero. They see a mark. Ikibengero is lack of sympathy, lack of attractiveness. Umwana aherutse kumbwira ati ndagira ngo usengere. Somebody came to me and asked to pray for them. Ati ngira ikibengero. He said, I am unattractive. I am unattractive. Ndamubwira ni umwana w'umukobwa. So I said, young lady, Jewe nkureba imbere yanjye. when I look at you before me, Without any lust. Nta buhehesi burimo. without lust, Uri mwiza. you are beautiful. Nta kibengero kikuriho. You don't have any unattractiveness about you. Ninde wakubwiye ko ufite ikibengero? Who told you you're not attractive? Nibyo Imana yabajije Adamu. That's what God asked Adam. Yaramubajije ngo Adamu, I said, Adam, ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? who told you you're naked? Mariya, Mary, ninde wakubwiye ko ufite ikibengero? who told you you're not attractive? Yohana, John, ninde wakubwiye yuko uri umuswa? who told you you are ignorant? Paul, Paul, ninde wakubwiye ko uri imbwa? who told you you're nothing? Ariko umuntu arifata akihindura ibyo byose. But people transform themselves to such things. Noneho Imana ikavuga ngo genda umbwirire abo bantu. So now the Lord says, go talk to those Ngo people. iyo uri muri Kristo Yesu, When you are in Christ, in Jesus, uba ufite igikundiro ku Mana. you have favor before God. Kandi niba Imana ibona byose, And if God sees all this, iri na perfect. He's perfect and righteous. Niba ikubona uri mwiza, If He sees you attractive and beautiful, kuki wibona uri mubi? why do you see yourself as ugly and unattractive? Ntiwaba uri mu byaha. Maybe you're living in sin. Ibyaha ntabwo ari bya bintu dukora. Sin is not what we do. Imitekerereze. It's about mindset. Imana ikatubwira ngo nimugende mumbwirire bariya bantu. The Lord says, go tell those people, Sinjya ndema abantu babi. I don't create ugly people. Abo naremye bose. Whoever I created, Nabaremye mu ishusho I yanjye. created them in my own image. Nimubambwirire. Tell them, Nimubamurikire. write to them, Nimubakure mu mwijima.
put them out of darkness. iryo ni itorero That's the church kangura abantu that awakens people. bakamenya ko iyo turi muri Kristo And Yesu they know when we're in Christ Jesus, tuba turi ibyaremwe bishya we are new creation. tuba dukunditse. We are attractive and loved. Nibyo tujya twita gukira mu buryo bw'umutima. What we say being saved is healing of the heart. Ariko kuko itorero ryuzuye abantu benshi bigaya. So, but why are we having so many people who despise and don't love Ntabwo themselves? twigije ubutumwa bwiza bwuzuye. Because we didn't preach the full gospel. Umuntu Imana yakunze The Lord person he has loved, ntabwo yagombye kwiyanga. you can't hate yourself. Umuntu Imana yashimye The person God has loved, ntabwo yagombye kwigaya. you cannot despise yourself. Icya gatatu, Third, icyaha kimaze kuza mu isi, when the sin came into earth, Adamu na Eva Adam and Eve bari hamwe hahandi mu gihuru. were hiding behind the bush. By the way, they were stupid. Barabaswa They were stupid kuko Imana yari iri hejuru. because God was above them. Hari ngira abuzukuru, I have grandchildren. hari igihe tujya dukina umukino wo kwihisha, Sometimes we play hide and seek. kakagenda kakihisha inyuma y'intebe, They go hide behind the table or chair, kandi intebe ndayisumba. yet I tower over the chair. Akongeraho no kumpamagara, And then they call me again. Grandpa, They say, Dad, come and find me. ngwino ndebe. Ntaza nkamuhagarara hejuru, I come and tower over them. ntinakubonye. I see you. Ni umukino tuba turimo kwikina. That's a hide and seek game. we Ariko play. kumva urimo kubwira Imana ngo wayihisha. But imagine that you're hiding from God. Adamu na Eva, Imana iramubwira ati Adamu, ninde wakubwiye ngo unyihishe? So God asked them, Adam, who told you that you can hide Aho from ni wa me? wariye urubuto nakubujije. Have you eaten that forbidden fruit? Intambara mu rugo Now there was a battle in the conflict in the ntabwo house. ari jyewe, It wasn't me, ni uriya mugore. it was her. Urumva hajemo geographical distance. Nta nubwo ari n'uyu mugore turi kumwe, oya, ni uriya mugore uriya, Not even this one, but that one. kandi niwe wamuzanye. And you brought this So wife to hano hari me. abanyamakosa babiri, So we have two people who made a mistake. hari uyu mugore, There's this woman, hari nawe wamuzanye. and there's you who brought this woman to me. Umuntu utazi aka gatoki, There's somebody who has been pointing at somebody. ubwo ni umuseribateri. Somebody. If you don't know pinpointing, then you are a single person. Finger pointing. If you've never seen finger pointing, then you are not married yet. Kuko mungo uyu mukino turawukina. Because in the home we play these games. Iyo pastori yakererewe kuza mu materaniro ku cyumweru, When pastor is late for the Sunday service, ni madamu waba wamukerereje. it's the woman that has made the pastor to come late to the church. Ariko mwebwe muri beza hano But ntabwo here we are so good. ntabwo mujya mubikora. No, we don't do that. No, you don't do that here. You are so holy and so. Turakiranuka hano ntabwo Ariko icyo dukora. mbabwira, But what I'm telling you, ntabwo ndahura n'umugabo n'umugore bafite urugo rubi I've never met a person who have a troubled home. ngo umugabo ambwira ati ubwo ndeba rero ndi umuntu mubi. And the man blames themselves for these troubles in the home. Iteka ryose aba ari umugore wabimuteye. Always it's the woman. Umugore nawe akaza akavuga ati ni uriya mugabo. So when the woman, you talk to the woman, she says the man is the Kuko problem. duhora dutunga agatoki. So we always pinpoint. Iyo rero finger batubwiye ngo point. itorero ngo rizaba umucyo, So when the Bible says that the church will be the light, humura amaso abo bantu babone yuko niyo umugabo wawe yaba afite amakosa cyangwa ari wowe ufite amakosa, mufite urugo rubi. so if the husband is the one who is bad, a woman, you have a bad home. Mwegere Yesu mwubake urugo rubi. Draw close to Christ and you have a good home. Reka dusipoze yuko jye n'uriya mudamu ariko ntabwo ari umudamu wanjye. Let's take an example. We are a couple. So turatandukanye cyane. There is a big distance between us. Tuvuge ko iyi pulpit ari Yesu, Now this pulpit is Jesus, let's say. naza yegera Yesu, So if I draw close to Jesus, draw close to Jesus, if I draw close to Jesus, nanjye nkaza negera Yesu, and he draws close to Jesus, the closer I get to Jesus ubwo negera Yesu, and the closer she gets to Jesus, kandi ubwo nawe nanjye negera the Yesu, closer we get to each other. nibwo twegerana kuri So twe. nimubona mu ngo So when you see in a home, abagabo n'abagore barimo gutandukana, women are divorcing from their husbands and vice versa, first check where Jesus is, murebe niba Yesu ahantu ari muri urwo rugo. because sometimes people are just separate because they are not with Jesus. Abantu bajya batandukana kubera ko batari kumwe na Yesu. Icyazanye Yesu mu isi
What brought Jesus to the earth kuba umucyo w'isi, is to be the light of the world, ngo atwereke aho turimo kugenda to nabi. show us the way. Arangije atubwira ati kandi And later he said, mbasigiye uyu murimo, I pass on the baton. mugende muba umucyo w'isi. Go and be the light of the world. Icya kane cyapfuye, The fourth thing he killed, hapfuye imibanire yacu n'ibidukikije. we disconnected from nature. Muzumva muri ino minsi You hear these days, baravuga ngo ihindagurika ry'ibihe, there is climate change. ngo ibihe ngo isi yaratwigaranzuye. That the world is working in our disfavor. Ntabwo ariko byagenze. That's not what happened. Byapfuye wa munsi dukora ibyaha. It happened the day when we sinned. Imana ikavuga ngo God said, guhera none from now henceforth, ubutaka buzamera amahwa n'ibitovu, the earth will bring up thorns and bristles. uzajya ubuhinga wiyushya kuyo. You will toil to dig this land. Bikwereka ngo umuntu agiye guhangana n'ibimukikije. Now this meant that the man was going to fight with the climate, with the environment. Turavuga ngo kwangirika kw'ibidukikije, So we mentioned about the degradation of the environment. kwandura kw'ibidukikije. We are talking about greenhouse emissions. Iyi Imana ivuga ngo muri umucyo w'isi, But when the Bible says we are the light of the world, dufite misiyo yo kongera guhuza umuntu n'ibimukikije. we have a mission to reconcile nature with God. Iyo tuvuze ngo itorero rihindura aho rikorera, When we said impacting the church environment, tugomba kuba itorero ryita no ku bidukikije. we have to be a church that cares about the environment. Ubwo ndumva ntabwo nkiri mu mwuka. Bagiye guhatira pastor I've got out of the spirit. Ndaza kubabwira impamvu n'indangiza. I'll tell you why I'm mentioning this. Hanyuma birangiye, So after that, icyaha cyazanye ubusumbane. now sin brought inequality. Njya numva abantu bavuga ngo abagabo, ngo umugabo ni umutware w'umugore, People say the man has to be over the woman, ngo umugore ntashobora kuba pastori. the woman can't be a pastor. Ahubwo ibyo nimuvuga ni ibya mbere y'agakiza. I told them that's before the salvation story. Kubera yuko ubundi Imana irema umugabo n'umugore, God created man and woman. iratubwira ngo mu ishusho yayo niko yabaremye. In his own likeness he created Umugabo them, n'umugore niko yabaremye. man and woman. They were equal. Barareshyaga. Barareshyaga, they were equal. Nunanareba muri chapter 1 and 2 ya Genesis, When you read through chapter 1 and chapter 2 of the Genesis book, ntabwo Adamu yari umutware wa Eva. Adam wasn't above Eve. Na ririya jambo bakoresha bavuga ngo ni umufasha, Even the helpmate they mention baravuga ngo about, tumuremere eniko partner. Jesus, Imana avuga ngo tumuremere uwo bahuje. Tumuremere umuntu yirebamo akamwibonamo. The person who is their equal. Noneho Adamu amubonye aravuga ngo uyu mugore ndamwita Isha, Now Adam, when he saw this woman, he said, I'll call her woman, kuko yakuwe mu mugabo. because he was brought out of me. Bivuga ngo Meaning, ni umuntu kazi. he was a man with a womb, Yes. Ariko bareshya. but they were equal. Gusumbana kwaje ryari? Where did we get this Bamaze inequality? gukora icyaha, After they sinned. Imana yabwiye ngo madamu, God said, he said, woman, kwifuza kwawe ndaguhannye. Your Kwifuza desires kwawe will be kuzaherera from ku this mugabo, man. nawe azagutwara. and he will be your head. Ubundi mbere siko byari bimeze. But that wasn't the arrangement from the Iyo Yesu beginning. yagarutse, When Jesus comes back in our asubiza abagore lives, mu gaciro kabo. he reinstates women in their place. Ariko twebwe kubera ko dukunda kudomina abagabo, twebwe dukunda gutegeka. But because men love to dominate, Nzi ko iyi nyigisho benshi bazavuga ngo ntabwo iri biblique. I know people will fight this teaching saying it's not biblical. Ariko Yesu yaje gukosora ibyo Adamu yangije byose. But Jesus came to correct what Adam had destroyed. Buriya rero iyo tuvuze ngo itorero rizaba umucyo w'isi, So when we say the church will be the light of the world, ubwo busumbane bwose, so all those inequalities, ayo makimbirane all yose, these conflicts and uko disputes, kwiyanga no kwigaya the kose, hatred and despising izo oneself, divorce zose zo gutandukana all hagati these y'abantu, divorces we hear about, uko kutabana n'Imana, not living with Christ or ni communing misiyo with God. yacu kugarura ibintu mu buryo It's our bw'Imana. mission to bring back what was there before. Icyanyuma Thirdly, naho nsoreza, and as I conclude, Imana iravuga ngo God said, ubu noneho now ugiye kujya urya bikuruhije, you will toil to eat. uzaniye ubutaka kuvumwa, You have made the soil to be cast, the land to be cast. ubukene buraje, Poverty has come. imibereho mibi ije ibuherekeje. Poor
welfare is on the door. kandi nibirangiza gupfa ko muzapfa. And you will surely die. So, icyo Yesu yaje gukora ni So what did Jesus come to do? icyatumaga Yesu azura abapfuye, Why was Jesus resurrecting the dead? icyatumaga Yesu akiza abarwayi, Why was Jesus healing the sick? icyatumaga Yesu atubura imigati, Why was Jesus multiplying kwari bread? kwereka abantu ngo iyo ubwami bw'Imana bwaje bukosora ibi byose He was byapfuye. demonstrating that when the kingdom of God comes, he restores the things that were destroyed. Itorero rero riri community transformative rizaba risarite. The church that transforms the communities will be like this. Action plan y'itorero rihindura aho rikorera izaba imeze iti. How will the action plan of the church look like? Rizagarura abantu mu mibanire yabo n'Imana. It will reconcile man and God. Rizagarura abantu mu mibanire yabo nabo ubwabo. He will help, the church will help to people to reconcile in between among them. Rizagarura abantu mu mibanire yabo n'abandi. People will reconcile them and other communities. Rizasanganya imitima y'abana n'iy'ababyeyi. Children will be drawn to their parents. Rizasanganya imitima y'abagabo n'abagore. Women will be drawn to their husbands and vice versa. Rizasanganya imitima y'abahutu n'abatutsi. Hutus and Tutsis, they reconcile. Rizasanganya imitima y'abakongomani n'abanyarwanda. The hearts of Congolese and Rwandan will reconcile. Rizasanganya imitima y'abarundi n'abanyarwanda. The Burundians and Rwandans will reconcile. Ndabizi umuramwe ngo atangiye kuvuga politike kandi Now you're going to tell me I've gone into politics. Transformative church ni ukwitekereza. This is the mindset of the transformative church. Hallelujah. Hallelujah. Iri torero Now this church rizafasha abantu gusubiza ibyaremwe ku murongo. will help the creation to go back to how it was from the beginning. Rizatera ibiti. We'll plant trees. Rizatunganya amakaritsiye agira isuku. We'll help the neighborhood to be clean. Rizakura umwanda mu mago. We'll take away dust and make our household hygienic. Iri torero Our church rizigisha abantu kureshya. will teach people about equality. Rizakora advocacy rirwanya ubusumbane. We'll advocate against inequalities. Iri torero This church rizarwanya ubukene. will fight poverty. Rizarwanya imibereho mibi. Will fight against poor well-being. Maze iminsi mbwira abantu For some time I've been telling mu people bintu bimbabaza muri iki gihugu. some of the things that are really hurting me. Ntabwo tugifite genocide kuko leta yashyize politiki yo kuyirwanya. The government has already, we will never have genocide again because the government has put in place structures and measures to fight it. Ariko iyo bambwiye ngo 30% by'abana b'Abanyarwanda But if somebody tells you that 30% of the Rwandan children bafite igwingira, are malnourished, stunted, are stunted, kura nabi. they are stunted. Iyo umwana akuze nabi akiri muto, So when a child doesn't develop well, ubwo biratubwira ngo dufite 30% by'Abanyarwanda they say 30% of the Rwandan children batazagira umumaro uhagije mu gihe kiri imbere, will not be productive in the future kubera ko ubwenge bwabo butazakura nk'uko bwagomba. because they didn't have neurological development. Kandi ubwo ababyeyi babo barasenga, And their parents go to church, kandi ubwo ababyeyi babo batanga amaturo. and their parents give in the church. Base wabo wenda barize bari mu mujyi, Their parents are in the city. batanga ibya 10 bitubutse. They give tithe. Tukicara tugakora insengero nziza nkuru, They give the money and we build beautiful churches. tukagenda mu mamodoka meza nanjye ndayifite. We drive beautiful cars. I have one. Ariko hirya hariya, But beyond here, hirya hariya over in our neighborhoods, 30% 30% ingwingiri. are stunted. Itorero rizahindura igihugu. Now the transformative church in the Itorero country, rizahindura aho dukorera. the church that will transform our neighborhoods and Ni itorero communities, rizavuga neza tukicomeka muri Yesu. is the church that will sell to us Christ and will Akaba plug umucyo in. w'isi agaca muri twebwe. He is the light of the world through us. Nkajya ngenda numva nidunda kuko ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro. So I walk with my head up rejoicing because Christ is in me and I have peace. Nkaba nzi yuko mfite misiyo yo kunga abantu n'abandi. So I now have a mission of reconciling people with people. Mfite misiyo yo kureba ibidukikije nkabibona nk'ibyo tugomba gutunganya. I have a mission to see that the environment is being graded once again. Tukarwanya ubukene, And we fight poverty. tukabaho neza. And we have good health Igihe tugitegereje ko Yesu aza, as we wait for the coming of our Lord byose Jesus. akabihindura bishya. Iyo niyo church. That's the transformative Iyo niyo church. transformative church.
buriya muri iyi minsi These days, hari ikintu Imana yakoze. God has done something. Yafunze insengero, He closed some churches. irazifunga. They were closed. Irangije avuga ngo kugira ngo muzafungure He said, for you to open them, mugomba kuba transformative, mugomba guhindura aho mutuye. mukerekana action plan. And you show the action plan. Buri mwaka Every year, action plan. you have to show the action Itorero plan. rizakora action plan A church that will have plans of action according to Jesus bijyanye na Kristo ko abyifuza, rizubakira kuri ziriya nkingi maze will kuba. build on those pillars I've just Naho mentioned. nidukora bya bindi byamabonesho But if you go back to the usual business, kugira ngo twikize executive so that the authorities are not on our back, tukarihirira mituweli abantu 2,000, we pay health insurance for people for about 2,000. tukarihirira abana 10 mu ishuri, 10 children, we take them to school, bakajya badutangaho urugero, and they are always mentioning our church. ariko hirya yo hirya hariya But beyond there, 30% bakiri stunted. when 30% is still stunted, N'ubundi Yesu azavuga ngo ariko Jesus will ask us, ntabwo nabatumye gukora ibintu byamabonesho, say, I didn't ask you to do what you're ntabwo doing. nabatumye gukora ibintu byo kwiyererutsa, I didn't ask you to do things that will make you look good before people. nabatumye guhindura igihugu I asked you to transform a country holistically mu cyose. buryo bwuzuye. None nyakubahwa Bishop, ngira igitorero rizahindura aho rikora. Bishop, there's the church that will transform our community. Iryo ni ryo Yesu yasengeye, This is the church Christ prayed for. iryo ni ryo tugomba kureba ko ari ryo twubaka. This is with the church we need to see if we are really building such a church. Murangije imyaka 20, For over 20 years, ubundi iyo ugeze mu mwaka wa 20 in the 20th year, baravuga ngo ntuba ukiri umutineja, you are no longer a teenager. uba uri muri transition ya, uri mu mwaka wo hagati, You are in a transitional period. ugiye kwinjira muri adulthood. You're going into adulthood. Niyo mpamvu ku myaka 21 That's why on the 21st anniversary, twemerera abahungu kurongora we allow boys to get married n'abakobwa kurongora and the women and the ladies to get married batagombye gusaba uruhusa rwa ministry without asking Cyangwa any rwamenera permission sinzi from uwo any barusaba. authority, kuko baba bakuze. because they are now adults. Ubu rero namwe So even us, mugiye gukura, you are going to grow up. mwinjire muri maturity. You have entered in maturity. Mugomba kutwereka ko You need to show us Foursquare that Foursquare atari itorero risirimba is not a church that dances just ngo bagarukiraho, and that will be all, ahubwo ari itorero rikora biriya byose but uko it ari is a bitandukanye. church that does also that. ku buryo umuntu areba muri action plan, So, but when we see the action plan si na action, ngombwa ko mubikorera hano, I don't want you to manifest them. mushobora kwadobuta akarere muri Nyabihu You can take on a church Ukavuga district in ngo Nyabihu, Foursquare Foursquare. twadobusa umurenge umwe muri Nyabihu, You take on one sector in Nyabihu district, tugiye kujya tujyayo and you go there tuzana impinduka. and bring about change. Kuko kenshi twebwe twicara hano tukavuga ngo ariko mu mujyi nta kibazo. So we sit here and we say there is no problem in the city. Aho ntuye Where I live, mu mudugudu wacu in our neighborhood, twigeze gushaka umuntu w'umukene we looked for a poor family ngo tumurire mituweli, so that we pay for them health insurance. turamubura. We couldn't get one. Ahubwo rero mwaretse tukimuka, So we said, let's move out of here. twebwe tuba mu bumwe So we are in this oneness. munsi umudugudu wacu witwa ubumwe, Their village is called Ubumwe. munsi yacu haba ukwezi n'izuba. Then in the neighboring villages, they are called Izuba. And ariko niho haba umwijima kuko aba bantu bakennye cyane. so in those neighborhoods, there are poor people. Mwaretse twimuka tukajya gufasha abantu bo mu zuba ipfiriye. So I said, why can't we go over beyond our neighborhood and our village and go help the other ngo neighborhood? wowe uritekereza nk'umupasitori, So they said, you think like a pastor. ngo wari ntabwo ari mu mudugudu wacu. That's not our village. Ariko burya no muri church niko dutekereza. And that's the mindset we have in the church. Ariko igihugu But the country is bigger than uyu murenge wa Remera. is bigger than this sector. Niba Remera abantu baho nta bakene bagihari, If there are no poor people in our sector, read the statistics. go read the statistics of the whole country. Dutoranye ahantu tugiye kujya, Choose where you have to impact. wenda tuzajyayo Let's go there tubwire meya
and tell the mayor ngo abakene bari hano bose that all the people in this village, batwihere give them to us, tubashyire muri Foursquare and we'll put them in Foursquare, tubahandura imvunja and we'll put out jiggers out of their feet. aba babanaga n'intama mu nzu And these who are living with livestock in their house, tuzimure tuzishyire mu gikari we'll ariko move them and take them to the corral. ni urugero ndimo That's gutanga. an example I'm giving. We need to think differently Dukeneye gutekereza bitandukanye kugira ngo tube itorero rihindura igihugu. so that we can be a transformative church. Imana ibahe umugisha. God bless you. Reka dusenge Imana. Let's pray. Ndabizi uyu mugoroba ntawe ndi buhamagare ngo haguruka tugusengere wihane kuko bampaye kwigisha ku itorero. I will not ask people to come and repent because I'm Muzi preaching impamvu the uyu mugoroba church. mutafashijwe cyane. Wimvugira. Abantu bakunda People love, hari ikintu njya nita privatization of faith. Iyo nigishije ku bintu bindeba bakavuga bindeba nkavuga ububabare bw'umuntu bindeba bahumva avuga ati yes komeza uvuge ariko ntagiye kuvuga ibintu biri collective binini. when I preach about things that people can relate with, they do understand. But when I speak about bigger things, Kuko nibyo batumenyereje. because that's what we've been accustomed to, Ariko tugomba kwimura imitekerereze. but we need to elevate our mindset. Tugomba kuzamuka. We need to go higher. Tukigira hejuru ho gato. We need to grow our mindset. Tukareba isi We see in a helicopter view the world mu isura y'ubwami bw'Imana. through the kingdom of God. Tukareba isi And we see the world nk'abambasaderi b'ubwami as bw'Imana. ambassadors of the kingdom. Tukareba isi And we see the world nk'umunyu n'umucyo. as the salt and the light. Tukajya hejuru y'umusozi And we go up the mountain top, tukamurikira isi. and then we light the world. Tukajya hejuru y'umusozi We go mountain top, tukaryoshya isi. and we bring savory to the world. Imana ibahe umugisha. God bless you. Reka dusenge subize mu Let's pray. turagushimye Mana yacu. God, we thank you Iyi myaka turimo for these years. turashaka kuba itorero We want to be a church rizahesha izina ryawe icyubahiro, that will glorify your name, rizahesha igihugu umugisha, that will bless the country. itorero abantu bazareba. The church the world will see. Baravuze ngo twe tumeze nk'umusozi, You said we are like a tumeze mountain top, nk'umudugudu like a city wubatse hejuru y'umusozi set on a hill kandi ucaniwe and lighted, ku buryo abantu bose bawubona. so that because everybody can see it. Turashaka kuba abo ngabo, We want to be such a church. turashaka kuba itorero We want to be a church leta izifuza. the government wants to work with. Turashaka kuba itorero We want to be a church abaturage bazishimira. people want to work with. Turashaka kuba We want to itorero be a church rizahesha izina ryawe icyubahiro. to glorify your name. Turashaka kuba We want to itorero be a church rigarura ubwiza bwawe mu that bantu. bring back glory into people's Turashaka hearts. kuba itorero We want to be a church rigarurira abantu agaciro kabo. that bring back people's Turashaka value. kuba We itorero want to be a church risa n'imitima y'abantu that restores people's hearts rikabunga. and reconciles Turashaka them. kuba We itorero want to be a church rivana abantu mu mwanda, that brings people out Turashaka of kuba debt. itorero We want to be a church rivana abantu mu bukene, that brings people out of Turashaka kuba poverty. We itorero want to be a church rivana abantu mu rupfu, that brings people out of Turashaka death. kuba We itorero want to be a church rizana ubuzima, that brings life, rizana that ubugingo brings kandi mu eternal buryo life bwuzuye. and full life. Dufashe Mana Help us, Lord, tube iryo torero, to be the church. uhabwe icyubahiro, Be glorified ubwoko bwawe buhabwe umugisha, and be blessed. mu izina rya In Mwami the wacu name Yesu of Kristo. Jesus. Amen. Amen.